Naglasak. Glas. Naglas. Naglasak. Meteks. Glasno. Akcent. Teksa. Na glas. Naglas. Naglasak. Naglasak. Teksa. Glasno. Naglasak. Na glas. Dobar dan, dobrodošli v Na glas. Rokometna tekma med Slovenijo in Hrvaško je pokazala, da tudi mlajša generacija Slovencev razume črnogorsko. Rokometaši so več kot odlično dojeli napotke selektorja slovenske reprezentance Veselina Vujovića. Mi pa vam predstavljamo avtorja črnogorsko-slovenskega slovarja. Time sam ja u stvari završio 10-godišnji rad. Ja sam jednom prilikom rekao da imam 3 domovine i na neki način sam se odužio svojim domovinama, to znači Crnoj Gori, Sloveniji i Makedoniji. Igor Kupljenik je športni fotoreporter, ki se je v Ljubljano preselil iz Banja Luke. Njegove fotografije danes objavljajo vodilni svetovni mediji. Pošto povremeno fotkam i za njemačku agenciju EPA, su objavljene u svim vodećim svjetskim medijima. Naprimjer, New York Times, Wall Street Journal. Teden je minil v znamenju številnih športnih zmag. O svojih zmagah v slovenskem nogometu bo danes v našem studiu spregovoril nekdanji napadalec Ljubljanske Olimpije, londonskega Tottenhama, francoskega Lila in beograjske Crvene zvezde Milenko Ačimović. Nekdanji športni direktor Olimpije je zdaj ambasador Evropskega prvenstva v futsalu, dvoranskem nogometu. Šport je navdih za številne ljudi tudi zaradi čustvenih fotografij, ki športne zmage pa tudi poraze globoko zasidrajo v spomin. Fotoreporter Igor Kupljenik je v svoj objektiv ujel Norjakija Kasaija, Nikija Laudo, Gorana Ivaniševića, Dragana Džajića in številne druge športne legende. Mi smo ga ujeli na delu, na svetovnem pokalu v biatlonu na Pokljuki. Jakov Fak, Petar Prevc, Goran Dragić. To su samo neki uspješni sportaši koje je u svoj objektiv uhvatio fotoreporter Igor Kupljenik. Fotografijom se bavi od svoje 14. godine kada su mu roditelji u rodnoj Banja Luci za rođendan poklonili fotoaparat. Sa sportskom fotografijom susreo se prvi put slučajno 1998. i to baš na Planici. Prvi put službeno sam na Planici fotkao za agenciju jednu iz Banja Luke, koji su me zamolili da napravim par slika za njih. To mi je bio veliki izazov, ali to sam uspio i tako je to krenulo u sportskom smjeru. 45-godišnji Igor danas fotografira sva veća sportska natjecanja. Kakav mu izazov predstavlja sportska fotografija? Najveći izazov kod sportske fotografije je to da fotkam objekte koji se kreću, koji su nepredvidivi. Naprimjer, zakucavanje u košarci. Vi ne možete čekati da on zakuca da ga slikate. Morate predvidjeti takav trenutak i nadati se da će ispati što bolje. Zbog rata se u Bosni 1994. godine iz Banja Luke preselio u Ljubljanu, ali rodni grad ipak nije zaboravio. Kako god bilo, koliko god bio u Ljubljani, Banja Luka je ipak moj grad. Moj rodni grad i uvijek će biti moj glavni grad. Snima za svoju agenciju Mi Press, a fotografira i za njemačku agenciju EPA. Upravo mu je ona otvorila vrata svjetskih medijskih kuća. Pa moje fotografije sad, pošto povremeno fotkam i za njemačku agenciju EPA, su objavljene u svim vodećim svjetskim medijima. Naprimjer, New York Times, Wall Street Journal, austrijski, njemački mediji sad. U EPI su s njim vrlo zadovoljni i šalju ga fotografirati ne samo vrhunske sportske, nego i političke događaje. Zapravo sam jako zadovoljan s njime jer voli učit, traži stalno nešto novo, gleda uglavnom slike po servisu i iz toga uči i vrlo je vrijedan i marljiv. Zanimalo nas je što je potrebno za dobru fotografiju. Za dobru fotografiju najvažnije je od dobre lokacije uz igralište, dobre svjetlosti, pravog trenutka, najvažnije je dobrog raspoloženja fotografa. Ispred Igorova objektiva našli su se mnogi veliki sportaši. Ima li nekog favorita? Svake godine na Planici izazov fotografirati Kasaija. Jer ipak svake godine je on godinu dana stariji. A Petar Prevc? Petar Prevc je ipak puno mlađi od Kasaija, tako da ima za njega još vremena za fotkanje. Nakon zimske sezone biatlona, skokova i skijanja, Igora čeka ljetna sezona, padobranstvo i naravno nogomet. U studiju se mi je pridružil Milenko Ačimović. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Začniva najprej mogoče z vašim komentarjem rokometne pravljice, ki se te dni dogajajo v Sloveniji. Kako vi to doživljate? Ja, res fantastično. Mene je to vrnilo nazaj v tiste čase, ko smo mi se uvrstili na Evropsko prvenstvo svetovno. Zlata generacija,
vse to, kar se je dogajalo zdaj v Ljubljani, pa tudi tiste zadnje minute teh tekem, moram reči, da so bili res napeti in res neverjeten uspeh, da z -8 uspeš preobrniti tekmo, ker se gre za kolajno, res vsaka čast fantom in verjamem, da si bo to za cel življenje zapomnil. Zdi se, da jezik slovenskega rokometnega selektorja Veselina Vujovića zdaj nikogar ne moti. Kako je bilo v vaših časih, ko ste vi začenjali športno kariero? Pa mislim, da je enako. Jaz mislim, da se tudi vsi selektorji, pa vsaj v mojih generacijah, trenerji so se trudili. Čeprav seveda smo se mi radi kdaj kakšni napaki nasmejali, ampak so se pa trudili. Takrat, ko so se pa razjezili, je bilo pa res hudo odhoda. Ampak mislim, da so se trudili, vsaj takrat, ko sem jaz odraščal, so se trudili govoriti slovensko, če že ni prihajal v Sloveniji. Vi ste zgodaj ostali brez očeta, odraščali ste kot otrok bosanskih staršev v 80-ih letih v Ljubljani. Kako se spominjate tega obdobja? Pa to je en največjih šokov bil v mojem življenju, ker izgubite enega starša v tako mladih letih in ampak enostavno smo pošli naprej z mamo, s sestro in smo nekako dali to krizo čez, enostavno čez nogomet, šolo in smo to nekako pozabili in mislim pozabili, kakor se le da in da življenje teče naprej, tako da. Kako pa je bilo v šoli? So se mogoče učitelji spotikali ob vaše poreklo ali... Pa zdaj, glede na to, da je to že 30 let nazaj, ne bi rekel, da sem si zapomnil kakšne take pomembnosti, da sem imel kakšne probleme. Tako da ne moram reči, da sem imel kakšne probleme. Bil sem kar v redu, sem imel status, kar se tiče, ker sem že od malih nog igral ta nogomet in nekako se je to zbližalo. Vsi te fantje smo skupaj igrali in težko bi rekel, da so se spotikali pa da sem imel kakršenkoli problem. Sovrstniki pa tudi ne? Ne, bilo je kdaj kakšne zbodljivke ali pa karkoli na to temo, ampak jaz sem že po karakteru ali pa tako zelo težko me sprovocirati in tak sem bil, kakor sem imel in to se mi je pol tudi držalo na igriščih, izven igrišča in nekako to je en plus, saj moj, ker ga se jaz zavedam in to je danes še zmer tako, da je zelo težko me sprovocirati. Je bilo pa pol potem tudi na igriščih nogometnih v moji profesionalni karieri veliko tega. Kako ste se pa s tem spopadli? Enostavno si se moral, si se navadil, ker vemo, da imamo sodnike na igrišču, vemo, da si kaznovan strani kluba, enostavno si se navadil, si se držal tega enega fair playa in jaz sem se ga vedno in tako da nisem imel pa nikoli velikih problemov. Že z 19 leti ste odšli v Beograd, od doma ste odšli, takrat so slovenski mediji pisali, da ste odšli v tujino. Kako so vas tam sprejeli in ali je to res bila za vas tujina? Ja, to je bilo res zanimivo, ker jaz sem to bil moj prvi klub, da rečemo, v tujini. Enostavno velik plus je bil, ker sem jezik znal zelo dobro govoriti, ampak nekako, kakor so rekli, smo skozi bili Janez, je bil Janez, je prihajal v Slovenije in skijaši so nas klicali, ker nekako nas niso respektirali kot nogometaša, bolj so nas klicali skijaši, ker smo bili bolj znani po temu, ampak potem se je pa z leti navada, s časom sem bil res dolg, skoraj 5 let v Beogradu in se je nekako naredil en lep ime, lepo kariero, mislim, lepih 5 let v Beogradu. Ampak to je malo svojevrsten paradoks, da ste v Sloveniji bili Bosanec, v Srbiji pa Janez. Ja, to je bilo res zanimivo in velikokrat smo se na to temo tudi pogovarjali, ampak enostavno tako, ni se to samo en zgodilo, to se veliki večini fantov dogajalo, ampak okej. Kako je pa bilo kasneje, kot ste odšli v Anglijo, v Francijo, celo v Saudski Arabiji ste igrali? Kako ste funkcionirali, igrali v zares tujem okolju? Ja, to so bile super izkušnje. Nekako to se kot otrok si sanjal in zdaj, če sem imel kakršnekoli probleme, recimo mene se čez celo kariero skozi klicali, da smo iz Slovakije. To me je največ motilo. To mi nekako enostavno, ker si probal povedati, da ni Slovakija, da je Slovenija in potem, ne vem, če bi rekel še v Saudski Arabiji, je bilo dosti zanimivo. To je bilo tudi ena lepa taka izkušnja, sploh pa recimo za mojo ženo, ker je mogla biti oblečena v abajo, mogla biti kompletno prikrita in to so ene stvari, ki jih pač doživiš. Treniraš se ob 10 zvečer, zato ker se je bilo po 50 stopinj čez dan v Saudski Arabiji, ampak smo tudi to se navadili, tako da se je človek navadil zelo hitro na vse. Kako pa je bilo z otrokoma? Hodila sta v različne šole, tudi v različnih državah? Ja, Klara se rodila, moja hčera se rodila, ker smo šli v London, tako da je tukaj moja žena bila res vedno v otroku. Mi smo tako bolj specifični, sploh pa moja žena, mi smo to nekako vzgajali otrok brez babysitter, brez babic pa brez detkov. Nekako je ona prevzela to kompletno breme na sebe, res, da je bilo težko in tako, kot je menjala te države, mogoče sem enkrat jaz reagiral res, recimo, ko smo v Franciji živeli v vrtcu, ker francoski jezik je zelo težek, ona je takrat imela, mislim, da 3 leta se že začela skoraj že malo pogovarjati, enostavno
sem je pustil 15 minut v vrtu med samimi Francozi, kaže, in enostavno sem po 15 minutah čez okno pogledal, skap žena in sva rekla, tako ne gre. Ne gre, ker enostavno nič niti ne zna, niti ne razume in potem se je pa navadila, potem je pa nekako v Savdski, potem je pa začela že na Dunaju hoditi v šolo, takrat smo dobili še sina Mateja. Tam je bilo pa super, tam se je pa navadila, potem je že v angleških šolah, v nemških in tako da pa je bilo pa super. Kako pa je bilo potem, ko ste se vrnili domov v Slovenijo? Zelo težko. Za hčero zelo težko, sin je bil takrat star 3 leta, ni bilo problema, hčera se je navadila na Dunaj, navadila se je na šolsko igrišče, ker je bil, se je doma pogovarjala po nemško s prijatelji, v šoli angleški in tako prve 2-3 dni je bilo super, gremo domov v Slovenijo, potem je pa doživela eno krizo, tako in je bilo zelo težko, po noč ni spala, tako da veliko smo se ukvarjali, tako da jaz nisem upal naslednje 3-4 leta peljati na Dunaj, da je potem začela normalno živeti v šoli v Sloveniji, v Ljubljani, zdaj pa več ni problema. Samo na kratko, zdaj imate nogometno šolo za otroke, med poletji to organizirate. Zakaj se vam zdi pomembno, da se otroci ukvarjajo z nogometom? Jaz sem skozi, vedno sem bil za to, da otroci, da jih rinemo, da rečemo ta šport. Jaz sem prišel, da zelo na kratko povem na to idejo, enkrat, ko so bile te zimske počitnice, nisem imel otroka kam upisati, deževno je bilo, mrzlo je bilo, treningov ni bilo in sem rekel, moram en kemp. Ob temu mi je bila pa še ideja, da jim vzemem iPad, telefone, PlayStation, tako da moj kemp je v bistvu narejen, tako da so en teden skozi mano, z mojimi trenerji, brez elektronke in sam igrišče in narava. Odličen predlog za starše. Najlepša hvala za obisk v našem studiu. Hvala vam. Sad morate da izginete, da date sve u životu. Zdaj morate umreti, dati vse od sebe, kot da je konec sveta. To so napotki, ki jih je svojim slovenskim varovancem v Črnogorščini dal Veselin Vujović in jih popeljal do bronastega trona v rokometu. Razumeli so ga brez prevoda. Za vsak primer je tu tudi črnogorsko-slovenski slovar, ki ga je pred časom izdal upokojeni odvetnik Remzo Skenderović. Ako je prevod lijep, nije originalan, a ako je originalan, nije lijep. Omiljena je kineska poslovica Remza Skenderovića, koja se drži već više od 2 decenije, koliko u Sloveniji radi kao sudski tumač za bosanski, hrvatski, srpski i makedonski jezik. Svoju ljubav do jezika, kako maternjeg crnogorskog, tako i slovenačkog i makedonskog, je iskazao posljednjih godina, kada se, iako u penziji uz dalje aktivno sudsko tumačenje, posvetio pripremi i izdavanju dvosmjernih rječnika sa tih jezika. Kad govorimo o sva 3 moja rječnika, o prvim dvosmjernim rječnicima. Slovensko-crnogorskog i crnogorsko-makedonskog nikako nije ni bilo do sad. S tim što moram posebno istaći, krasan je slovenački izraz, ja to ljubiteljski radim. Za Skenderovića, koji se rodio na sjeveru Crne Gore, odrastao u Skoplju, karijeru iz Beograda nastavio u Sloveniji, moglo bi se reći da je sudski tumač za sve jezike bivše Jugoslavije. Međutim, nedostaje jezik njegove Crne Gore. Razlog je jednostavan. Mnoštvo novih propisa za imenovanje sudskih tumača za nove jezike s kojima se je trebalo pozabaviti. Zato se okrenuo svojim prioritetima, radu na rječnicima koji su dio njegove lične emotivne priče. Time sam ja u stvari završio 10-godišnji rad. Ja sam jednom prilikom rekao da imam 3 domovine i na neki način sam se odužio svojim domovinama, to znači Crnoj Gori, Sloveniji i Makedoniji. Skenderović, inače poznat slovenačkoj javnosti kao kritičan poznavalac ovdašnje političke i privredne scene, pri pripremi i štampanju rječnika nije naišao na pomoć državnih institucija. Što se tiče sadašnje moje države u kojoj živim preko 40 godina, nije bilo nikakvog razumijevanja za to finansiranje. Zadnja 2 rječnika mi je pomoglo finansirati Ministarstvo kulture Crne Gore. Ipak, nedostatak sluha države za ovakve projekte nije ga spriječilo da razmišlja o novoj knjizi. Kako u sudnicama doživi i čuje puno toga, prije svega zbog neadekvatnog prevođenja pravne terminologije, planira novu knjigu. Vjerovatno ću raditi jedan pravni rječnik, jer tu vidim da mlađe kolege ne vladaju tim stvarima. Skenderović svojim mlađim kolegama voli da kaže da se za dobre stvari treba boriti i u njima ustrajati. To je njegov moto i u profesiji, kojoj je, iako u penziji, još uvijek veoma posvećen. Na koncu vam u brane priporočamo prvenec šansonjera, glasbenika, gledališnika Mateja Mijatovića z naslovom Festival. Mi se beremo na rtvslo.si in družbenih omrežjih. Na svidenje čez 14 dni.